Abusia meka se obi ni yi ma no wagye me so se hwim enne asem bi aba be pie mu e wo ha sei DNA bi results aba be pie mu aba be dru abusia se mo be kaya opani bi ba ha sei se oba woni neti oba na wo foforo na abofra na owo no osusu se abofra no anya ne ba na emume na danfo a wote se oba no afa na chi ene na danfo na kwahyehye wo no ena danfo ne mumu ba enti mpenifo mu wano mu hwehwe mu enfama no abusia ene results na ba belande yenkwe ne yenkonko readi ne yehu no kra wo sase mum se ampani ampa se na danfo ne ba anase ye ono ankasa eba yenkɔ ne yenkonko ti embra bra what to say na me kata no fa bi she obotuma na ana why you dey FM think I go me what to say Bibi aye fine. Bibi aye cool. Asa na wani me so dodo adai. Sara meti. Say ya. Sara meti. Bebe se mbisa on se me no da no ba e wo kan sa wo pema pa wo kai. Me kai pa. Me kai pa. Na o sa ka de bim. Bacho. Oh da bi right. Na se nipa de se de nipa ne da na oni ha. Na me ya. Na oju Thomas no fo. Ama fo de na ye ho me ya na action. Ti enya ka. Asa mama wenu anambwa. Okay, mama what to say? Bibi are fine. Where did he? DNA ni yenkai. Kai. Mu free akwa mo hye abiem. Debi. Uhunu baby ada. Oh, me ne take over. Ti uhunu. O chia no. Debi. Adentia. Cha me ntia ne se. Me ni kuta nkola me ensa. Ba ketwa ndo me ho. Empenifo le ba me ho a na wabo omo ba wo a ai oh na wabo the sister big te me fie na mtima mtuko yen enti me ba na ba ya ne ba no na msoma no papa ifiri akola na kobom ti se nkola na ma me hu biem wa ma e pa cha panini wo say e pa cha panini o ATS na ketwa na to so onu so ATS ana na woni omo nte na omo ni papa ne te e pa cha papa na na te ne ma no e na me so fa ba ya 3 years no e pa cha do da no nchen o se se ade ne akora ne ne ba obe pause akola enye ne ba nso obe pause akola o ka so asem e pa cha o kan na mi twem e pa cha o me cha ho o kan ne fia o kotena mu a me cha ho e ne ba ana sa nye ne ba obe pause no mu eni a me cha ma dance ni ne ba ma adwo ho o yere me kua ho be ma no ka ho na me fa na mi twem akọ ase ho e no hu anofo na o say me wife ba cha wan frame no the two sister ni ah be no so ka ho no me be ma be ne ka pa cha ende dabi utimi mo bi nya bi be ma be ne ka ho be ma be na na ka ho wo ho e ho a me pa cha brejo ne ho brejo be ya de e ho aba asam no nti brejo ni gina ho bi no ka sa me pa cha gina ho bi adansi ni wo amecha ho bi asa bi na brejo no hu pressure nti mo dey do sa asam no no ne fa no na asam no currency na nti jo gina ho ana so be ku mu ba mami asime ko kansa na waka asime ko kansa adansi ni wo wako kan ko pass waka da sini ko ho e ti bisa ka muso papa number man papa bay wako kan ko na se koko be asi mama won fun pakro waka number na no mun pakro bi elande me pesa o clear man ka simple ni o me ka sa me ka no de wo ka se wo se me de ko re rasa de ko re do papa enye ma de ko re do papa wo kan ko wo chi brother papa wo ba su no ya ka ya wo boyfriend apim sa no na mo twa sama to no so me pa che twa sama to no so no kore se se papa ni mu ya no kore pimpo no mu ya na se no papa o ti wo no be ye di na che se me ye me ba se e di ene no na se ma me mra ho e mi se ye se ye na enti se ye kai eni wo ho na ho pon ko pentama ra ha be fa na beti ano mi se eni bu he mi be che am ya kan me se ka se hit na ene ama me ka se hit la he shit what's a shit ya fire rapid improvement pharmaceutical he was even try do be more answer na makan you know e die de no tie e ya dupa ya wunya bi e beboa wo
one when make sure a defender cover spectrum and do we one said yes ye piano we be now no more amama nya be yi cool down kasan etimino pa a defender cover spectrum aba friend yan fiancia aya mema no bi ennom sound show and absorb abendazole tablet so ayama will be a want me nani and no more to I say we be kakra bi anu abrabra for your friend fatigue unya sa symptoms we are she should pay a chira kwan absorb abendazole tablet rapid improvement pharmaceutical say we was Sprinters Road obey Royal House Chapel pharmacy bi awem bi abenya no pay me no na me the number yi ma na ya wa free 0536 661432 0536 661432 tata send sika mani kwan abetimi di sika no bi abreme wo de bra ma me abetimi di abre no wo de bra wa fi so abetimi afa so di abahe na wo Canada UK Ireland Italy France baby ah wo betimi di sika no aba download the tap send app no na fe create account ma wa wo ho misra transfer fee and charges bi ani ho e free and one say wo de atum na sika aba betom say kukuro promo code no tem bia fa insure FM show na yenche bonus kakra tap send say papa no eno ne yen ye de no Orion Cyrus Publications me pacho wo ba ne bone a wa bon da kokoti ne de na nie twetwa ho ya sa amane na so ne ade mesrew books with papa textbooks are textbooks papa any day mount yeah any GS standard na aircro Mr. Your crutch books your nursery 1 and 2 book could be a language and literacy and numeracy skills your one in BKG 1 and 2 primary books in textbooks in and you will be across Unyanita the Cape Coast regional capitals in and your Krabatano be ho Bata ya wutie metro number na phrase sia nani ya upeno yen hunu na yen ma number na 0555 313658 0555 313658 ubetimi so afre 0249 411234 what you will pay be a chese oye university graduate na fe oye oba so no nim ka atwie what you say adwuma da ho e de maw eti bomoden a na free syntax tank ya tank papa wunya bi disisi a ebe matam bia no ensuo be flow ofie honom kama ye na ni nyanka nso ase show dem ana mate so wonim de wo okay meba it is syntax tank se men kan chaw say eya kama na na be ni ndio self na rascal pao wunya bi disisi a size bay color bay na wo pe ye de eye durable me pacho asanso de da ho ne ya chechede enu ti bomodi wo agent no PI ato won mapete Ghana ha won mbro ha 9 sebe ya wani so ntawunti na de number yi ma frɛ wo so no wudie bia kete wese ye benya ne de amon ya number ne 0244 335 168 0244 335-168. Your online shop on so no so syntaxgh.com. Bomodiana na fraying na yene wo entwetwe enkomo president or say you do that too. Pacho twiseno anopani anwumre nkori jene ne ade obi arikiba boko fia nyache se wone ohugu so say ya pacho wata utwi na no pa ukoda aya san twi my ready yo no ho ani me ka choboy a we just say ye choboy ye oh we here no from ye aja say let me see what them tower to choboy ye ni mu wona fa no ajeso bi choboy ye hey ani I can say okay maybe some you know say e can kai DNA na akoda na oba ba eden na em frama na ewu why sro mama me da se enitina me ba sha mo mo ameno mini person hu sa kran ya me ba na ma hwe me ba inti e can kai na ye oba no problem e person hu sa me ba ana sa nya me ba ndi sa me ba na ma hwe me ba okay aha me de no okay mame se e can kai DNA no na akoda e wonye be ma no ba obeden e ba sha mini problem there be problem there meaning say we make kwasa because mini problem but obey den oh me de no ma bra no obeden come so o de ne be ma bra no wutire mu pa no me ba wutire mu pa no akoda yi ususu se e ye okunu ba be pa chan ujidi be pa chan aja wadaro ma wona oye chitafo a obeta be ma na chi me pa wa no ase kaka ocho ubusa no se o ke kana se eye we ba obeya ndia no so de be ma bla no
Dina miyamshimi o say me bisa na say enye papa yi ba obeye den and o say nya ne ba de ne o de ne ba ma be ma ba kon Matiasi but what you say who will cancer na yakan ana oh aswo kakra baga say we ya ye Ghana DNA if you are na aba yeah did you feel no e be kire no ye nya agitum etimi ni won chenye bia tie bompa ye se nyakopon e be kire so okay na ye wu bakra de dia okay okay mate me da say papa wada mama wudin na woden no mpacho yeah ai de ala sachi wo fast no wo fast mi nya ba odi machine ba jo dada pacho na ho to say wada ma wudin na why na obeta na chiwo ayonkofa be ne down ne ntem okay if I'm not fast okay konko man ko so ine ne okay no fast de wo ba wow yeah wada ma wo bibi kan samakan oh say no yin na shia say pese hunu de anibani ya de man onti anything ne wa okay Dr. Eddie pacho wo ye bako na miti bibi won from them ka uka bibi kasa miti kame ni pacho bebri ma me ni fe da kasa no o si kwala ne ba ni nchen na mabono ye beduru okay everybody on nipple ye beduru ho say ye nhwe we ana asem ni nyina okay onti ne wa besa ba wa nipple obi frame me free permanent say woni age pa wo say akenkan die ne na me kra maka ma yi permanent si ha na nya ne kone ujidi na kame mo baby na mo frame say abanti na ye mla imeti mo me ka biasa do be ka se bi obo madaro madoka ya didi ne sample no bra wa hu me da but wabusa yi dia pese busa kwese mpacho na no da bebo miko konkoma mikro okay na mo fa si frɛ bi sɛ na mo se omra last week until because okay dem ko baby dem ba fa ha fa ba yeah until be what baby do am me be wi na ma ba fa do no of frɛ sɛ mo sa frɛ de sɛ onyaba what happened okay what actually happens ne say Dr. Bechirim by na me okasama fo pacho because we are pen we mma me be adaka why DNA for the blueprint for the man say DNA results ne ba edi kan kusin kan na sin kan a omuhwe ba bia efre ne afre aka chiro say mo report no aba eti di obefre no esasa ode kan won say da say na beba bedru kumase na ko no be si ye maya no bisu no ma o mo de frɛ no say ye si aba ti chire ansa no obeka se ebeba bedru kumase edadwada aha sanity enope ya na eba un say confidential yenti no remember say because that mentia says e bia ya kind na chiana my friend say abanti obra na fa aba say ensamba na mentia okay doctor dia machire mu no fabika ho if it's so yo mama de o kind no report na ya na ni na free me office na wo akra no nti aba no my friend say aba but then ya na pese confirm ada test parties in be available and sana ya free mama mo de okay tina ba ya na ka say almost function dan o friend say aba de but na nyanka yin okay nti results na ba na me kwa me ba so mo ntia no mama just nipa na o ye na de no ho na ba chwa tia say okay I'm sure me oh when you DJ papa cuz I want me twetwetwo kanye ni e ko ho na me che no na say no ano no oh my god mummy fancy china na ka be kan na yan kan na buza question ba bisa akọ yi pa mi so bisa ba ko aka no obebi enyi so ya kan we ya wie no said ye wo mu no na be ma ya hunu de se ye akoda nde o Ghana de a enti ye nya no se wonya papa yi de a ne ya gande na ma no asam na bedu ye hon de se be ma ne ba ni ya hwe se o anya papa yi de e ye onu ana na fe onu so kwa nya ne ho nti ase ne ya ye bibi de abo be se be ya ha oba ye no enkwa se watu ana mo hunu ha che wati ase ha ne ne de sanse we na edi kan benti ene ye kenkan we
Me ba cho media ni. They go so ne dey ni. Dey na cho. Confirmation. Ma me Eji ni so. there be when I'm see body answer. Confidential. Confidential. Okay. J. Then you show us. David. No, baka. So they are doing. Any teacher wouldn't tell me. It's a confidential say. Bibi a wom dia yen tempire yen tie afei na ye ba ababete said o can say confirmation afei ne be confirm yen no ati Chesa me dia no kwa abusha for bra insure 104.5 FM live on Facebook me pacho YouTube no eye insure TV ya dem live wa Adu TV ka say yo do I walk around them. Okay, doctor pacho yanko nanti yo mama da say na nanti ne de anyway ma wo munti Yanko. Yo, mama, that's the same as yeah. Blueprint DNA organization. Yeah, na far samples no. Na far no on the 22nd of January 2026. And by chance na be share say na yanko page 2. Na you train for the night that one. Joe. At the first one yo Isaac Owusu. Second one here Elizabeth Ade. And abofra no Abresi. Where there. O man pa down. You ma me see hands. Yeah, me there Ade. Pacho mfudina wona ye manam da wona. Okay. Pacho yanko page 1. Joe. About page 1 na ibe hu table kese bi eda wonum. Na sa table we na ye the church report ni. Abrebia say ye DNA tester. Eya abofo ne nya efa free ne mame wona wonya efa so free ne papa wo. E di say eya de say abofo na ye papa ne dia obun se be kan ni nyina no table no. I was saying be numbers no bako papa ne di ni. Na say mama ne so dia wo se bako mama ne di ni. Ti time bia say abofo ne papa ne dia obun se ne numbers no. E bi be wo abofo ne di ni. Okay. Ti ba to yenko first one DNA system no. Yo D3S1358. Isaac Owusu then is 1616. Anna Elizabeth Ade then is 1516. Now Shabo Frane then 1516. It's the first mark can offer 15 a free nemameno and offer 16 a free papano. Yanko the next one VWA. Isaac Owusu then is 1518. Elizabeth Ade then is 1517. Okay, so bet me a join e na ya project e was screen so now we follow subsequently na yeko. Yanko. And abofrane then say 1515. Te hono for 15 a free papa no for 15 as a free mameno. Okay. The next one here D16S539. Isaac Owusu then here 911. Elizabeth then here 1010. And abofrane then here 910. Te hono so for 9 free papa no for 10 a free mameno. Te yanko the next one CSF1PO. Isaac then here 1112. And our mamene then here 1012. And our boyfriend then here 1011. It offer 11 a free papa no for 10 a free mameno. Doctor, but waiting at John Papa so John for brother. Yo, but you call the last but 3 as your pano. Yo D1S1656. Isaac Owusu then here 1313. And our Elizabeth no mamene then here 13 and 16.3. We have a friend then now for 13 a free papa no for 16.3 a free mamma no. Nearby last but 2 no D12 S391. Isaac DNA 1517. Elizabeth DNA 1617 and our friend DNA 1717. Tuition of 17 a free papa no so for 17 a free mamma no. The last one is D2S 1338. Isaac papa DNA 1620. Elizabeth then here 1622. And about friend for 16 a free papa no so far 16 a free mamma no Elizabeth.
It's man, but your reports now making kind. Say a bonnet tofa blueprint DNA organization. You usually my acquire no. The I can you say Abofrano and never pane Isaac Owusu. What's your Bible? Why you question the mic in a crowd? Doctor, what's it say? The okay, no. Timba ko kan your mama and one kind brofo no brofo nante macho matinti mekane brofo no the probability of Isaac Owusu being the biological father of Akwasi is greater than 99.99999. Therefore, it is practically proven that Isaac Owusu is the biological father of Akwasi. The genetic data are in accordance with Elizabeth Ade being the biological mother of the child Akwasi. Okay, Doctor, home again from Makaka, neighbor. Papa, yeah, doctor, I can't say. What you say? Okay, and you know, so bang and ma, we not doubt to say, I could ain't your back. Oh, that's Medican, I will be answer. Dada. When you come on, me and son, and me imagine him say, if we didn't test, oh, baby, as I said, him say, the men that tell me, yeah. And they are tossing man, no. Then you know, so be some of the 10 years on the say. If you are there now, Cassa, and the catcher say, when you do that. So you do that, dear. Now, I said, who is our cranny back. But I buy now or the two and him so any June. I blow too many. I become now, watch and ask now, watching you, no man, I war. I'm not catching us or company, but over my son. In my only family, so what we scared about crowd, boy, my crime, my uncle. Mama, or come by, you know. I know the catcher to say. So do you want to see why I'm bonny? And to me, Pamicha, or way being operation. I don't mean besides a body by why me born a fair day, born, why come on, Joe Banacransa, General Bobo now. Daddy, Message General Bobo, and next 2 hours. Mama, I think I said, me so we what agenda? What agenda? Oh, tomorrow, free me change and so. Oh, why, Mama, Okoba no catch am say, you for the see, why anybody? Why me pamicha wo be no operation. I be say body come here wan ka body kro. Na catch say mafia. Operation na be ba mu nti. Minisika operation ni be mu e mika. Enti nyame ya do ma, uwa, me dey chew uwa, maybe say body kro a oyeye. E fa dan kasa, em be free dem ho. Na mpanya ko ya do ma owoye. So we na otumi asa na me bisa na ho asem wo so won ka apa ho. And the member very early no ejina almost once na we am abegimo final words nti mu de munya na enti asenya adwuma once and for all metie o ka tell me say wow apa ho nti me fia wa wunti bo de kro ye no nka o say apa ho na msmati sa apa ho de ya na ho nti da ho anu achi ana wasa di odi me ko di matam sisi ni nkwasea ka tell me say o bad na si aye do na mama di mataba you feel there ono ane de na ode yama wa na ni bisa se wura do de ma me na se hwan sane yatam de ne sim kwase bibiri we mu wa yima no ono so na ho so won ma na pam na se chia me aba fie ana ma na ko na bisa na kwaso na se ma ne se o fie na fia de ba se be no me se we no me se na fia de ba se o do ato be si ono no so me pa me chaw se wodi di matam o se me nkwase enu ti no ba me bo he be say me hu se bre we ye confession e kire wo no onyima na ba o pa mu ka kire wo se na wa wi ai tema onyima na o kire wo se bre no ne be ma ne nya asen ana me ka resisi wo no ana pe se me so da ne de bo na me pe point bi na me de ayade o kire wo se bre no ne be ma ne hiem o kire me se arajo Baby brebe se bia oni ni hia mo na di ba boso me miensa ana ani de onu akonu zuba fia de no ne che se oni na tra ba 2 years oni ba ma na tra 2 years bachani ana won so ne te ani na time be no nya kwan de kokohia no
o champion say me bisa say na we Joe na hia na he fa me dem and I Joe dem because me say Joe no me yere na tie Joe no so wo yere like say me yere 21 years like say o yere ho ade and dem fa o enti me say Joe no so wo yere me yere ko wo kra no wo wuru no ne yere kasa akiri ba ele to so bi na o mi na wo da ba ko Mebo enti bra mu kosi nkonya wanfie ono be ka de wo kan nyina anya nyifie a chairman fie chairman ye dansefo wo dansefo ti chairman no fie no ana odi ka kan say Olijo na atwempra no wo me ba na to so miensa no starting no twempra okay meba mame den na utimi ko bo ukunu ya mane people say mafa wachi pepa chow boy no see me na 2 years in patch and 2 years only na tene di say pepa chow atete ene wo haw ene amane ne kom na me de na boy ma no me ni nyanto kwa wadanfo no utimi ko to no ho kire be ma no okọ Joe no wa se be ma ne mesesi na be ma na se bra ne ba mebo abusuafo unse die ne de ya kan o ama yahunu but let's not forget the fact to say Ejamani de oba na wabo reason na wode boy ye no ne pese ye clearly understood na say ye betimi asiesie oni be ma intamu a yesiesie ama sumdwe aba eti say ye sa ko ye chi bisa mu a de ne de ya kan ye hu sa koda no eye be ma na eba nanso o make it fact to be clear say oba na free ni pem no be kan sem bi ade kire no se mafa wachi me ne be ma no kwara tena se nanso ni yaw de ni se me kunu no me do no na nka me nya sa wo na chi e mo makomo a wo ma no de me ene ne ma bi a wo ye that is what we are here for enti mami tie ne kakra bi na fe ne company fo no mama no se bi je no wo nya point ni pa o point ni de wa mama hu ni nyina akowie se wafa wachi ene ho na me gina ene ono nso be kire die enti e ma ne ba sa enti mi tie ho no ende bi toto bebre o na mi se o se me ko mu a ni skana mi bi but aduane akasa kwa na di ba dance se tu so no tu ko mabusu ni enye ko monko a wo se wo to ne ho o ba kire wo ne yo ko ba no se me no ka ta wo mi sa na me ba da fa me nam na me sa ba tu wo ho akire no na mi nya sa na se na magimi me ba mi tie me pa cho o ma kwa mo de me aduane de bi wo ho na ye de nyina na bi wo fie wotimi kwato awa ache be tese valandem o so beti bidi na we oba wanfo anti kom de wa na ofa okunachi madam pa cho ho me ye busua no me wo fa no wo ye wo hene me pese be gu na nimu ase ne wo fa me nye bi da te ani mu ase ne ba na de wo ti wo fa ne ye ti ye wo ti ba bi gina ho me wona wa ye ya na sem fa de chi ni se be ma de wo no ba ate a edura wi a ye dwene nkola ho na se siesie me hu bi da ofrefo mba dwalu ya abonten obeba odidi wi ya wo akoda ubo mu na ni ma jisa no pa no nsi akoda henyo no na tie akronye anyo no na tie ba to no akronye ho no ko ede ho akoda na yere ne mpena echi obeba no nsi aba no sele discuss media minister intibide no abo no ko na afu permanency to akronye no se emutwe me pa che emutwe sa ala fe ne efo si eti de bia o no dwari ya no akoda ebu won so no de ofa ka yo meet you eti bisleri ska o mame bisleri obie na aka kire so beto enyankura na obeto nkwa masra no enyankura na enkura ne ka ho ti obeto nkwa masra wo kan ne dem mi je di mi kan men samu nkire me maame mo me ne ko a o afre maame mo abo maame wo fa ko ni maame mo ni be so mo fre me a me nko enti dey na push you to do that the oba bia yesu ade o the push me say me te wo kom de me nya duane ni fitiana pa kopmo no mbre sister bi te man tan so mo do me bia kuke me wia no makodi o hu say a and ya oya o chechira bo ho no de bro me de man enkola me nsa ba ko de oya akla bo ntimi de ana ma ne ko de to so me nsa me enu akwa no ni ko bolo ebo me trese dey na push you ma wo yes ana me de enom e ba na ko yes be pa cha no ne why na wo de asem wetu na nim se me ni kurote woni me ni nkomo edura no pa woni me nyene adwene bia wo koda ne mpona ho ba ma fa to bi enu because me se wuti dari wuti awade hu hwe anyama ekoso wo social media ekoba nya se yewu ye suya de na afiri what am I say so wuti biribi hu na bibi nkoyi a speak up before it's late it
Iti sabre sem ko bu panyini bi amane dada se me kunu oso akoda akronwe woni oba bi na wo ho wo makom de me se be ya amfum so bi ba ye beka se asemi oba yi kan ya fade afbro no so ne bi a wo dia yesi mamu obi amale mamu obi amale me mamu kula na me mo enti dana incident ni si ye na nkasa no na be ma wewe dana wo ne be ma no ko hia ka cho omukwa yiye na aye no kwa yesi eye be ma no ono ne na na yie ana oka wo si ka mu se dikan ya tuwa bi one crop wa ma yie no wa kobi akono je fere na kasa o se one crop na ka bi tu ye no na do friend say won share ba bia mi si mi fie no mi si mi da no e ho no ko fa no e da na mi e ya wana na anadwo one crop ona ka bi tu ye se ne ko infantimam di na mutwe e bia bi one crop no e na mi si na emu na wo mu no ho mu no ko fa afiade ono ne nana na ewu mfante onna na ase ana no abesi wa yi na se yi no ana se nati mantam kakra bi ona se ukoja no ana ukoja no jo no so ankobi ne se yi nkoja de asema brewo ma no tiase eyo so nkoja se de mpanifo kan na se nkoja no ti wufu ka wan ne ko mfante no no ane nana ye nu ankobi ana ofafu fe de se owusu mu ka natu ntana bi wa ne mi gina be owusu si ne da no tibla a honey first day odi kan ko fa afia de ye ne da 2 years afia ntena ya anajo 1 if I saw anajo 1 okay me ya de bi me ma wa konya bi ye nyina ye ma de wo ye no wom se eye biribi na ma wo ye sa de but samete me ba tobo samete edwam wa ha na wo ye oba no de wanye ne ye wujitu wana me ba mijitu me ba so obeka bibi a chere be me pa che bibi sese What's up? Me pa cho. Na wadaro mam. More information bi. Na pa cho me ba. Osam ka say mama hu me kaka me ba mo ho. Me pese me ma privilege bi say. Wa kire me kom, woni me nin komodura na dwa woni me na. Ukoda wo mpena ho. Nanso me tia wade ase a. Eros na ha na wo. Anadwo 1. Uni ho sebe ma ne frɛ wo no ma wo kɔ ye no no ɔyɛ obɔne bi mpo how would you even know na asem this at the same time no be yi dan a onu osi a wonya nsi wie no mate ano anadwo no ɛhɔ ne mienu wo ka wo no mi ya da de mu fi apetro nsu hyehyɛ mu fi enti me de asem no me pese ye kama ni etwa wo be pese be me wo be ka bi a che me pa cho bibi sese oba pesa obeka bibi a kire okay I'll indulge you doctor you go so see asem for kire kwan to jan ye nkoi eba DNA mu hwehwe mu a blueprint DNA ya da sonko ana DNA test no so ahodo bibre ye wo de two kwan de court ana so be say impo hu say bi obi eno ye anuafo a anase bibisa ni nyina betumi atonsa afre na ya behwe na ya bo. The telephone number is 0547 0547 113 113 957 957 0547 0547 113 113 957 957 okwa be fontintan so betumi hu ye www.blueprintdna.org Obaga na hafa na nyina so ayo collection point Ghana hafa na nyina immune office enso Accra na Kumasi. Okay. Mama, ya da se na so mutum. Yenso ye da se pa se emonso mobile. Nana meba ho meba. Papa. O se uni bibi abeka che be me. Uni bibi abeka che no. Okay. Obai wabo ko adu bebre. Akonwi a wokoda we waka ni mpire no ba bi e ka asem a se ha ni kampo a enye den ya bi wom na de ba ko aye ne se woni be mate na wo kire wa ya se kom na wani ni ehu se bi esika won hu no ma obi na se wa hyeda pese odi wa bro e ba sa oba akrokro ne na de e kakra bi o ba pese o yiri be ka bibi a kire no de edi kan mama me da ase dem pese me kan se o se me ne na na de a o akra o se aye mi ba ese wo be pese o be ka bibi a kire no dem pese me ka cha mpa ni me no sere dem pese me ka cha no se esi akra nya me ba nti masoma di eno de wo so me say ewiase animu nyina na mwasemi beto odwa ama jodin abemo be so atena fidi kese so agye atum sa ai mi ni jodai na emo mi won kiremu wa kiremu wo
one ubeka bibi akyere no ubepesa ubeka bibi akyere no ya na me pese me ka hye nipa no mama me nyazim bia ka mum ye no nyina obi ampa ne yonko chew so me nyane boy me kyerɛ sɛ mum pa mo yonko chew obi ampa ne yonko chew mama me nyane boy ma pa ne chew oba ware no Pepa chode. ma bisa wasem Pacha ka fo. oba ware no mama daddy adentia awari dia akronwe de na mama akronwe so me na jan akronwe de no bad na time na ukọ Sata me na me ko. Okay. So me na ja kura buru. Sani we friend you do me I do you. I do. Any ateka. Okay. They kana mo me enka dia. Na na pato adarum. Me da say. Me am say wo kanu bu sa question bi say o bibi ka kire no. Ho na pesa dem. Information bi am say dem am no say e ba sa no. Abusua. Me pe info bi ka. Okay. E ma ye ko. Then I hope. I want the battery. Wow. I want the battery. Okay. Now, my relationship, they're very nice. And because I was shocked to hear and someone offer see cry. If you say, not said there only family in the city, yeah, it'll be very nice. And that BB also ways to Omeka. Empo na seka ye te na chance na e bia nke so anu because come me ne also discuss it na nka de be wa nka wa brain ase but man sa nti e hia ye no me de dwato ma ohene ba ko o pem na se wo se wo fa se ye ne kunu bone nti me sre no onya mfa ncha me wow on hwe se akwala o da me ne ntem na nka wo ye enti no ye pa che wo no papa say ye for so no Kasa na obe ho nyina support me see empa de chew nti no ono kan say ye for so no mane ware no a obe no madurawu ahye ye nti no na ama chopa na anko kese basa no ne kese sabi brothers nkola ye wo bebrebe na se okowu okono madurawu a na ye de nkola ye fa he na me bo empanyfo ba wana se be pa wa chew se wo yiri wa ye bibi e ntwa yi fa che na wo se wo mo mfo so ama wonye chew pa ntum mama eda no yesu kura won fa bo ne nche ye eda no mba na egu awale no na de wo kan o kan na ka che ne se bi o da busu ni me na me ne obi a wo miensa na o se o te se oba na wo miensa no obi so ni no o se na obi atwempra in 2 years ya obi hwele se jira wale no presby ni wonte oba de cell phone wasem mama e wo sa bi bisa de sa wa ntimi ma no kan say sa o she bisa de a mesu ka mesu mekumi ho ahye no because wu a nka wo hwele se wo busu ni no wode ne oba atia wo miensa na obi sa de na twempra fiem yi no won sa wale no ane de anya aduma enti aware ne de agunya za okay nana de wo kire mu ano no enti do e ba sa ye so okay yeah so be obi di she enti bi mfo so no ma onko no ma dru hu e betoya so emeshemo yeah enti sa de a na ese ye nyina agitu se be gu aware no okay enti say okay on pe bibi kakra odi antena mfie bebre wo ma wo gola yes dai mimi no si dai enti no yo tama enti no on pe bibi mfa nsum no ene kra che kan ya I was say first because of my 2000 your board no at 3000 you can some for me to na 3000 Ghana cedis and what is sum oba what na wo abamu miensa omo aye kokofuru koko ni anya eda ni apeje koko de ma no ene da koko ya chese obano e kanokre inu de si da na ha se wo to anya base ni na mitim ya mi ensa na ni base ni ebi eda na base ni 15 million meba enti kai na next 3000 no ana enti watwa na watwa 3000 no na so bia ni se da na afa nkola da didi na se kodia nkola didi ebu ye nyina hia ye no na mtuba na se okay me mpese me no manso baba ye ntem ye me kana we beti enti nkola do so obaye omodai o se obenya ekeka de ekosi ya nso obenya 500 busome e de aman kola mensa ye kan sa akola no sabe me no ko school say third one ko so was start school enti say dabia akola bia di 10 kra
and that one way a friends or no one didn't want by rearranging in our full and battle. And the other city says Kana or Kano, Nanam, Nim 500. I feel there, if I see first or 250 first month, the Akano of Fama, and I'm off I see friend and catch them. And I also back I was a minute fine. I'm a friend who says, that's another now. Some young mama will say, because some better than the China. The old jam or fast, so I bought it there. But Sabi, or no, I bread. 2 for 3,000 Saudi Ashuma. Okay. But Sabi, I bet them possibly a Bocontina, the G2. Now 500, I can't and was a baby. I call be the Honti. Who the entire so best can win try. And I'm catching some lady bear saying in Pacho. Roughly about 3 months. A cobble was swimming and send. Or try. Or I'll catch him say, or got that dinner on. Won't you say, Scado? And I'm sad, I can't and the moon tree. Or say, I'm kind of uncle June. Because a bad sad they are. Man, they make idea after India cancer. Mrs. I read but one and him. I'm a 2 Sabuso. So we done quite 3,000, woman call 500 every month. That's also I got that dinner when I won't hear there. Also, I'm going to be. It means that I agree on that day. So, it is a bar, Nessa Jamiadum, a bass at the Badia Corana, the Yamia say. Okay. And I say, dear, sister, oh, yeah. That's I saw you. Now, assume because once I also kind of one try. Okay, but just that or catch up money or rearranging. It means that they can't be ado. It means you say come. What's there? What's there? Okay, what's it to be young by this day? Why not the bread? Now I'm in the okay, so I know you come over batch of material. And but the two about 3 days no phone. And then I'm kind of seeing a group and phone. I want to count. No, some couple of money because it's okay. Maybe whatever my dear work in Amate. My main call Big Mama Kakakana Hadi. I won't move it. Evangelism for one management of Medase, Yamin Sila. Na mamentia me papa kuro me ne I say ayi okay enche hene na nka mechi ha na de o kan hu da enti ayi naima no kuro ni wahu se asem dikana wanka eja oyade naima ubisa me opinion maybe say you be man say abaya we otu ni trinsa ye ne ho ade wanya ne ho ade ana ofre ne yere no onye ne ho ade o mo me hwa asem bi ofre ne yere o so wa badwaman da be no sha ase badwaman Pacho, then I can check it 2 years. Da bi na wonya dwaman na onenebo okay my chance yes sir wonya dwaman na onenebo Pacho, da na so bu se mi ya bu siasam Isiano, Naima, Yanya Oba one day, Yamamo. Yes. Uncle Amianu now on the road, what's your bushing upon Casomo, a Joe, Sabe, Quasabosica. So I prefer this and now, Miansa, Oyan one day. All of us who sang Casso Cotton and Yanya Oba one day at Teba. Says, how can you? Yanya Oba one day at Teba, the band of the floors and then inquire no one day. Oh, my friend, so call your bang, dear boy. Oh, my friend. Now, I don't know about but not just all for. Tell you, I can't for. I can't for the other. It took us on cotton and your one can hear.
ono na ate ne ma no o kan say wo so nkote ba ko na Third one no what me feel. Third one that's una so ka tell no fa se say 3 days ka to try ma numra asama o kan no wa kan tia no ye from panifu ani ma wo so ma se kwasi obosika unti ai o ma kan tia o say apani me wo fa no dimachi na kwaje awade ama me wo so say okote ba na wa je wa ware ama no okote ba papa yi o ya na wo ye boko nanso sabe mpabiasa opa mu hufu auto ne bema ana du pempenso bi o wa ka ni bre enti mi sawo so pani ko fie kwetena se na oni panifo ihia na mu no asem ne kan yi because the oto one o keka ne jo se pa no e ka mi mitirimu a abaya wo ma adwaman o nwale no no aba adwaman wa fa no na wo ne ni wubi ono na wo na wo san twempena wo nche nti de wa ya abaya nsesi o san de na begu aka che ne se obi akofa no no uncompleted building no wagu na nim ase sa akola na akobo adwaman na akola ne nya me ba ana ya beye DNA ana akola ne ya oba nti emfa bibi me brobla so so wo che opa bia so opa akola we chewo so for the first on say na ima bisa say abaya we di asem na o ka kire o say na wa ya abaya we hand na abaya we kan so ni we kan me blast no onya no wa dia na no mo poko o te ma say thanking onya no wa dia ana wo sabe de okoya mi obi ansoso so de oya ne nye na mo onya no wa dia say na odo no pe no say yire say one ne babo bra ana nya kwase abo na wo mema bi afa anka oba one na wo ba ko mienu miensa ka be ya no wa dia okay evangelist memo ato so but nana madaroma medini die mamu mienu na mama woni wo fa se yeto agina but on this note and I'm giving a verdict bi wa na de American die bibia no betumi asesa no because ontimi nkanchi no de bai na me ka chen se die ne so mi amagin ma ya ama no bisan so otu akapre otu ya bibi enti ya ye de ama no enti sa bosome dodo akwada wumfa ma ni sika sa sika no meji afiri ho eno ye baako de etosu mienu se akwada wuntimi ne ntoa enante na wone ne nante ne so a empata sika no a wonum kan 3000 ne de esua pini wachi ne abusuan kotena se yie se mu wa ne bia mesan de wo ye no a ne pebua mu ade bi bra na yemfama no ampani ampasa dan wo wone ne ntem de a yes say property acquired during marriage wone ne say Ghana man kwa yenka wade kampana twe de se one ne ma no o deserve ese ode ma no ana mawi ma wo nchiremu mawi da no de asam no wo nchiremu mesiti maka me ba ma me nkasa me de asam no asi wo fa so me de asi na na so me se won me mpanyimfo na emum de makan de me ka kire wo ankasa akoda ni sika 6 months ni a won hwe no esai 3 months onya oko 5 we get 3 months it says I'm not sure okay it was 3 months 3 months kwase se 3 months sika no na ma wo fani wonim ne fa sa sika no bra na yemfa ma koda no na mpata no am wo kan se wo dia ma obaye no esua kopabuo mu ade ma ntudini me se kopabuo mu ade ne fa bra na yen kan se mu mentwa why ela koda de dinto so se ya de bay ah oba to anu kwa na I ba the kwam fa to be da bia to be to masa to be oy mai ba jo ya brenu nti wo ka kra bika ya brenu o se o ko pe mpata bufo o se me de si so se ko ochi akra mani minim na wodi embalfo na trance ana obu Jesus kan e ma mi eti so go for de e kan so anya adwuma bi me se wo de pini wachi matiase se a wo de tumanim akoya sem dam so o sem ko enti mami ko bara na me nsi enyina nkra ne mu ntete nkra ne misusu se wo pini wachi na oni aba mai kasa na e bia wo hu me fam okra ma ye kasa ye be mu se de betimi aka asem no mana ye na bo se abo nyanso enyan impren na say mpaso say kwadu me do so say hone ye di ba ko na ba ko aka ye say yen san ye ni if you say wo say nana aye kura pocket money ya gitu mo no untua
What you know? Say, no. Unya juma na na kwa pro ne ko fama no. Na na wadaruma. Mama. Wo de Akora ba ko pe 5 years. Oh, I catch it. Na na wadaruma. Mema wo no maba. Na wo de mu konkoje. Oh, na munye mahome. Na me pa chew. Enkomo bi aka bia no. Esi for my betwa. We de obi ni yem jim ewusia wen kama mi ko kana asem sen wafa wokun achi akwanyem kasro mu de besere ne de ene mpo a mu de betwa ne de kanya asem keto ankontumi kuranta na krom ho nanso nyame apagya ne nsa nyame atie ne mpaebo ye ka say ne ex ne ba no hwemirike bi osifa ele sole ye ele de wi a wo ye ne ho bu nkotodwede nyame asese wama wadi na asem ede ama no na chese onu a woni mpefe se enye bi kuna danfo ne de na mum na be ma ono ne neti ne ex no onu ane dia we de nyame ne eda na se kawei kokoko na asemsen na wo hye papa ne so abeka se ade eba na abaye ne dia na se na ni nje ase ne da se nye ne debi asa shock no nka ono expect se ebeye na danfo ne dia se na ebeye obeka nsem na so agrona dani sisi am mami na kwakodi ne side nanso ne nyina mu ne yefaseda enfama otwedi ampon abusua ensem a papa yin so sa keka pe so se mami yese oyese ne nyina e wo se sisi ana omontematete nti enya ne nyina na ede enka ne ehu hia ene se obeti ne ne wahwe ne ba abusua yemfa we entu ye ho fu pa mo amutwafa mo yire no ene mu kunu no machi no mfa we enya futu ana mde wusi na meka wo se da so emergency Ghana TV like video na share na fe so woni menche wadwenkyere comment section hon mo so mfo na akosia adepa me na mje adwa na mde dwumede e ba wo na so macro